Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza koze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube, reka nizere ko mumeze neza cyane ko handi mukomeje kugira icyumweru cyiza hirya no hino, yaba ari wowe uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Tuguha ikaze mu makuru yagezweho ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Muri studio murimo murasuhuzwa na Fiston da Silva. Amakuru yacu tugiye kuba atwashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB kikaba cyashyize hanze uturere twashyizwe mu kato kubera uburwayi bushya bwagiye bugaragara mu matungo. Utwo turere twashyizwe mu kato nutuhe, uraza kuba watumenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko abapolisi babiri b'u Rwanda barangije amahugurwa akomeye mu gihugu cya Singapore, bari bagiye kwiga y'ibiki, bahise bahabwa irihe peti, wowe uraza kuba wabimenyera muri aya makuru, we nuze kuba wajya kure. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko abantu 4 bapfiriye aho bibaga amabuye y'agaciro, nuze kuba wajya kure. Turaza kuba twagira byinshi tugaruka aho kuri no nkuru, we nuze kuba wajya kure. Turaza kuba rero twanajya no mu nkuru zidasanzwe, aho umusaza w'imyaka 100 akora pompage umuntu w'umusore atashobora. Wowe uraza kuba wamenya byinshi akuru uyu musaza ukomeje gutangaza abatari bakeya. Kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho amakuru agezweho ku mutingito uherutse kubera muri Venezuela, aho rero umubare wabakomeje guhitanwa n'ibisigarizwa by'inzu azagwiriye abantu uri kugenda uzamuka. Abantu rero bamaze kuba bahitanwa n'uriya mutingito wabere muri Venezuela, umubare wabo ukomeje kuzamuka. Were nuze kuba wajya kure, uraza kuba wamenya byinshi twaguteguriye muri iyi nkuru. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kuba twajya mu makuru y'imyidagaduro, aho rero ku munsi w'ejo kuwa gatandatu murabizi ko yari weekend y'ibitaramo, aho rero MTN Iwacu Muzika Festival yari kuba, ndetse niyo bita Summer Country Tour nayo iri kuba. Rero abari bitabiriye Summer Country Tour baje gutungurwa no kumara iminota 20 bategereje ko uwo bita Bwiza aza ku rubyiniro maze agasusurutsa abafana be, birangira batashye bimyiza imoso. Byagenze bite? Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye byabereye muri cya gitaramo cya Summer Country Tour cyabereye mu karere ka Bugesera. Turaza kuba twajya no mu karere Kangoma hari kubera ibinuza igitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival, aho rero bafashe umunota wose bari kwibuka uwo bita Jay Polly. Rero uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye byagiye bibera mu karere ka Ngoma, ubwo bari bakiriye abahanzi bagiye batandukanye bari bitabiriye MTN Iwacu Muzika Festival. Amakuru yacu rero agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi ambabwiye. Niba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ubashe kujya umenya amakuru twaguteguriye tugiye kuba twakugezaho. Hanyuma ikindi ukande no kunzogera igihe cyose dushyizeho video bajye bahita baguha notification. Andi rero ikindi wakora no gukanda like na share na comment, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Reka tuguhe ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho na Fiston da Silva ndetse n'itsinda rigari rya Fiston Beauty Entertainment, aho rero amakuru yacu tugiye kuba twayahera ku nkuru ya RAB. Rero kubera indwara yateye mu matungo cyane cyane mu nka, hari uturere twamaze gushyirwa mu kato, ndetse RAB ikaba yanatanze itegeko rivuga ko nta kubaga amatungo biteganyijwe muri utwo turere. Aho rero utwo turere twamaze kugera mu kato harimo n'akarere ka Gicumbi. Rero urwego ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB kikaba cyatangaje ko rero nta utuno turere twamaze kujya mu kato tutemerewe kubaga amatungo cyangwa se kuba twayagemura kugeza igihe rero hazasohokera andi mabwiriza. Rero akaba ariyo nkuru tugiye kuba twaheraho
rero iyi nkuru niyo tujye kuba twaheraho ya RAB yahagaritse ibikorwa byo kubaga mu turere dutandukanye, aho rero yahisemo uturere dutandatu akaba ari two twashyizwe mu kato. Utwo turere uko ari dutandatu ni hirya no hino mu gihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB cyatangaje ko cyashyize mu kato amatungo arimo inka, ihene n'intama mu turere dutandatu two mu gihugu cy'u Rwanda kubera icyorezo cy'indwara y'ubuganga bwo mu kibaya cya Rift cyangwa se Rift Valley Fever. Rero uturere twashyizwe mu kato ni Rulindo, Burera, Gicumbi utwo turere tukaba turi mu ntara y'Amajyaruguru, hakazamo Kirehe na Kayonza na Rwamagana. Utu natwo tukaba ari uturere turi mu ntara y'Uburasirazuba. Mu ibaruwa rero RAB yandikiye utwo turere ku wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 yasabye ko hafatwa ingamba zihutirwa zo gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara nyuma y'uko ibizami bya laboratoire byagaragaje ko hari amatungo yanduye muri turiya turere, harimo Kirehe, hakazamo Kayonza, hakazamo Gicumbi, hakazamo Rwamagana, Rulindo ndetse na Burera. Umuyobozi mukuru w'agateganyo wa RAB bamwita Dr. Florence Uwamahoro yavuze ko ibisubizo by'ibipimo byagaragaje ko iyo ndwara iri mu matungo yo muri utwo turere, bityo hakenewe ingamba zikomeye zo kuyikumira. RAB yasabye abayobozi b'uturere gushyira mu bikorwa ingamba zikomeye zirimo kumenyesha ubuyobozi vuba itungo ryose rigaragaje ibimenyetso by'iyo ndwara y'ubuganga birimo umuriro mwinshi, kunanirwa kwitunga ndetse no kuva amaraso mu myanya inyuranye y'umubiri cyane cyane mu mazuru. Iri tangazo rivuga ko amatungo yose arimo inka, ihene n'intama mu turere twavuze haruguru agomba kuguma aho yororewe kandi nta tungo ryemerewe kwimurwa rivanwa mu karere kamwe rijyanwa mu kandi karere. Rero RAB yanatangaje ko inkingo z'iyi ndwara zigomba gutangwa ku matungo yose mu gihe kitarenze iminsi 7 mu rwego rwo kwirinda ko yakwirakwira. Aborozi basabwe kandi gukoresha imiti yica imibu ikwirakwiza iyi virusi byibura 2 mu cyumweru, ndetse n'abita ku matungo bakambara ibikoresho bibarinda mu rwego rwo kwirinda kwandura. RAB rero yanahagaritse by'agateganyo ibikorwa byo kubaga inka, ihene n'intama muri utwo turere uko ari dutandatu kugeza igihe hazakorerwa isuzumwa rizemeza ko ibikorwa byo kubaga bishobora kongera gusubukurwa, ndetse na kiriya cyorezo cy'ubuganga cyateye mu nka n'ihene n'intama cyamaze kugabanuka. Rero uturere twamaze gushyirwa mu kato ni dutandatu, aho rero harimo akarere ka Gicumbi, akarere ka Rulindo, akarere ka Burera, utwo turere n'utwo mu ntara y'Amajyaruguru, hakazamo Kirehe, Kayonza na Rwamagana, natwo akaba ari uturere two mu ntara y'Uburasirazuba. Tuvuye kuri ino nkuru rero reka tuhite tujya ku nkuru y'abapolisi babiri b'u Rwanda barangije amahugurwa, aho rero aba bapolisi uko ari babiri barangije amahugurwa mu gihugu cya Singapore. Rero abapolisi babiri b'u Rwanda barangije amahugurwa akomeye muri Singapore, aho rero abapolisi babiri bo mu Rwanda barimo Lawrence Manzi na Emmanuel Rusingiza Ndekwe kuwa gatanu barangije amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru nk'aba senior officer basic course yabereye muri Singapore. Nyuma yo kurangiza aya mahugurwa abapolisi bahise bahabwa ipeti rya Assistant Inspector of Police IAP hakurikijwe amasezerano y'ubufatanye hagati ya polisi y'u Rwanda na polisi ya Singapore agamije guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi bw'abapolisi b'ibihugu byombi. Senior Officer Basic Course ni amahugurwa ategurirwa abapolisi bitegura cyangwa se basanzwe bafite inshingano z'ubuyobozi agamije kubongerera ubumenyi mu miyoborere, gucunga ibikorwa bya polisi, gufata ibyemezo no guhangana n'ibibazo by'umutekano bigezweho. Aya mahugurwa ni mu rwego rw'ubufatanye bumaze imyaka hagati ya polisi y'u Rwanda na polisi ya Singapore bugamije kungurana ubunararibonye no kubaka ubushobozi bw'inzego z'umutekano. Umuhango wo gutanga impamyabumenyi witabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore ndetse na Assistant Commissioner of Police
Austin Ntaganira umuyobozi wungirije akaba n'umwigisha mukuru mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda riherereye i Musanze. Aba bayobozi bashimiye Lorenzo Manzi na Emmanuel Rusingiza Ndekwe ku bwitange bagaragaje mu gihe cy'amahugurwa, babashishikariza gukoresha ubumenyi bungutse mu kurushaho kunoza akazi kabo ka buri munsi ka polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda n'iya Singapore zimaze imyaka zifatanya mu bikorwa byo guhugura abapolisi, kungurana ubunararibonye no guteza imbere imikorere ishingiye ku bunyamwuga. Ubu bufatanye bwafashije abapolisi benshi b'u Rwanda kubona amahugurwa yo ku rwego mpuzamahanga, bikabongerera ubushobozi mu guhangana n'ibibazo by'umutekano no gutanga serivisi nziza kandi zinoze ku baturage. Kurangiza aya mahugurwa no guhabwa ipeti rya Assistant Inspector of Police ni intambwe ikomeye mu rugendo rw'akazi rwa Lawrence Manzi na Emmanuel Rusingiza Ndekwe, aho rero biteganyijwe ko ubumenyi n'ubunararibonye bavanye muri Singapore buzagira uruhare mu kurushaho kongera imbaraga polisi y'u Rwanda ikomeje gushyira imbere ubunyamwuga, gukoresha ikoranabuhanga no kubaka ubushobozi bw'abayigize hagamijwe rero kurushaho kubungabunga umutekano w'abaturage no gutanga serivisi nziza kandi zinoze. Hanyuma rero tuvuye kuri ino nkuru y'aba bapolisi basoje amahugurwa mu gihugu cya Singapore, reka tuhite twiruka cyane mu karere ka Ngororero, aho rero haturukayo inkuru y'abantu batatu nako abantu bane bapfiriye mu kirombe ubwo bageragezaga kwiba amabuye y'agaciro mu karere ka Ngororero. Abaturage bane bapfuye, abandi batatu barakomereka ubwo ikirombe barimo gucukura amabuye y'agaciro cyaridukaga. Ubuyobozi buvuga ko bibaga ayo mabuye nyuma yo gucunga ko abarinda icyo kirombe batari bahari bagiye. Ibi rero byabaye kuwa gatanu ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Mukamusoni Donata, umwe mu babyeyi bapfushije umwana, yavuze ko ubwo yarimo arahinga umuntu yamubwiye ko umwana we yagwiriwe n'ikirombe. Rero yajya agasanga abantu benshi barimo gutaburura barwana no gushaka barimo, ariko bane bakurwamo bamaze gushiramo umwuka. Rero Mukamusoni n'abandi baturage babwiye itangazamakuru ko abapfuye batibaga amabuye y'agaciro, ahubwo bari abakozi ba sosiyete ya Tip Fonari ikora ubucukuzi bw'agasegereti, ko ndetse icyo kirombe kiguye abayobozi b'iyo sosiyete bahageze nyuma bakagenda bamenye ko hari abantu bamaze kuhasiga ubuzima. Rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Daho w'umurenge wa Dalo nako bakaba bamwita Rutangisha Aimable, yahamirije Radio 1 TV 1 ko abantu 7 bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu kirombe kiri mu kagari ka Abijyojo mu mudugudu wa Kavumo mu buryo bwo kwiba ayo mabuye y'agaciro, aho rero abacunze abakirinda icyo kirombe badahari bakajya kuhacukura, hanyuma birangira akibagwiriye, bane muri bo bahita bahasiga ubuzima. Rero tuvuye kuri iyi nkuru y'abantu bagwiriwe n'ikirombe, reka twirukanke cyane tuhite tujya hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda ni ayahe makuru ari kuvugwayo? Reka tubanze duhere kuri ino nkuru y'uyu musaza, uyu mukambwe rwose ugiye kugeza imyaka 100, aho rero akubita icyo bita push up cyangwa se pompage ku buryo n'urubyiruko bita ruvuga ati burya se ni mwebwe. Hanyuma rero ku myaka 98 akora pompage nk'abasore batoya. Umusaza witwa Bill Koba w'imyaka 98 utuye mu mujyi wa Woodbridge mu gace ka Suffolk ni mu Bwongereza, akomeje gutangaza benshi kubera imyitozo ngororamubiri idasanzwe akora buri munsi, aho akora pompage 40 ku munsi nubwo ageze mu izabukuru. Uyu musaza akora izi pompage buri munsi akazigabanya mu byiciro bibiri, aho rero pompage 20 azikora mu masaha mu gitondo, izindi 20 akazikora mu masaha nimugoroba. Ibi bintu rero ni ibintu avuga ko bimufasha kugumana imbaraga n'ubuzima bwiza. Bill Koba avuga ko yatangiye gusobanukirwa akamaro ako gukora imyitozo ngororamubiri rero akuze, aho ashimangira ko gukoresha umubiri igihe
ari byo bituma adasaza ndetse adatakaza n'ubushobozi, akongeraho ko atifuza gutakaza ubuzima bwiza afite ubu. Uyu musaza kandi akora n'imyitozo irimo Pilates ndetse aherutse no kwiga uburyo bwo gukora claw pose, imyitozo isaba ubuhanga n'imbaraga z'umubiri. Nubwo rero atigeze akora siporo nk'umwuga, Koba avuga ko ubuzima bwe bwari bushingiye ku mirimo y'ingufu yakoraga kuva mu busore bwe, harimo gukorera mu gisirikare, kubaka inzu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho rero uyu musaza kandi aherutse kwizihiza isabukuru y'imyaka 98 y'amavuko, avuga ko yifuza gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri kugeza yujuje imyaka 100. Abaganga bo mu Bwongereza bavuga ko gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi bimufasha kugabanya indwara zitandukanye zirimo iz'umutima, indwara zifata ubwonko ndetse na kanseri, bikanamufasha kongera igihe cyo kubaho kandi akabaho neza. Rero amakuru yacu tugiye kuhita tuyakomereza mu gihugu cya Venezuela. Murabizi ko Venezuela muri iyi weekend, muri iyi minsi itambutse, bahuye n'isanganya ryo kugira umutingito wagiye uhitana abatari bakeya. Aho rero amakuru agezweho aka kanya ari amakuru avuga ko abamaze guhitanwa n'umutingito bamaze kugera ku 1,400. Umubare w'abamaze kwitaba Imana nyuma y'umutingito ukomeye wibasiye Venezuela wageze hejuru ya 1,400, mu gihe rero ibikorwa byo gushakisha abarokotse bikomeje gukazwa n'inzego z'ubutabazi mu gihugu no mu mahanga. Uyu mutingito wabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 wibasiye cyane uturere twa Lagura n'igice cya Caracas, aho inzu nyinshi zasenyutse. Abayobozi batangaje ko abarenga 1,600 baturutse mu bihugu bitandukanye bamaze kujya mu gihugu cya Venezuela gufasha mu bikorwa byo gushakisha abapfuye no gutabara abakiri bazima. Mu duce twibasiwe cyane hakomeje kugaragara ibikorwa by'indege za kajugujugu n'abatabazi. Mu karere ka Carabaleda, kamwe mu twibasiwe cyane, abaturage benshi bamaze iminsi baryamye mu mihanda kubera gutinya ko inzu zasigaye rero batuyemo zishobora nazo gusenyuka kubera hashobora kuza undi mutingito. Amakuru kandi avuga ko hari abantu benshi baburiwe irengero, aho bamwe mu nzego zitandukanye bavuga ko bagera ku 55,000 bashobora kuba bataraboneka. Mu gihe rero cy'ibi byago, ibihugu bitandukanye bikomeje kohereza ubutabazi ndetse na Leta Zunze za Amerika zatangaje ko zishobora gutanga inkunga nini ifite agaciro ka miliyoni z'amadolari ya Amerika kugira ngo bahangane n'ingaruka za bino biza by'umutingito kino gihugu cya Venezuela cyahuye nacyo. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka za politike mu gihugu, cyane cyane ku buyobozi buriho, mu gihe igitutu cy'abaturage n'amahanga gikomeje kwiyongera, ku buryo ubutabazi bugomba kwiyongera bukaba bwakwira mu gihugu hose. Rero amakuru yacu tugiye kuhita tuyakomereza mu myidagaduro rero. Reka tubanze duhere kuri no nkuru. Rero uwo bita Platini P, rero muramuzi, yaririmbye mu itsinda rya Dream Boys. Rero ku wa gatandatu w'icyashize yarari mu karere ka Huye muri MTN Iwacu Muzika. Ubwo rero yavaga mu karere ka Huye, uno mugabo yahise afata rutema ikirere yerekeza muri Leta Zunze za Amerika. Rero umukino rero wahuzaga igihugu cy'Ubufaransa, aho rero kino gihugu cy'Ubufaransa cyatsinzemo Norvège ibitego 4-1. Uno mugabo Platini P yari ari kuri stade arimo arawirebera live. Rero Platini P nyuma yo guhamagarwa n'itangazamakuru rikamubaza iby'urugendo rwe, yavuze ko kuba yareba uno mukino, kuba yareba umwe mu mikino y'igikombe cy'isi byari inzozi ze yari afite kuva na kera. Rero Platini P nyuma yo kureba umukino w'igikombe cy'isi akaba yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga amafoto yicaye muri stade hariya muri Leta Zunze za Amerika, nawe ari mu bamwe mu
mu bakurikiye nako umupira wahuje ikipe y'Ubufaransa nako ni igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Norvège, aho rero Ubufaransa bwatsinze Norvège ibitego 4-1. Platini P rero ibi akaba yarerekeje muri Leta Zunze za Amerika avuye mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika byabereye i Huye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Rero tukiri muri ibi ngibi tukiri muri aba bahanzi nabonye n'uwo bita Aline Sano, nawe aracyari muri Leta Zunze za Amerika aho arimo arataramira abantu bagiye kureba igikombe cy'isi ariko batabashije kwinjira muri stade kubera ubwinshi bwabo. Rero bakahita bashinga amatente hanze bagashyiraho stage abahanzi bakabaririmbira. Mu bahanzi rero bari gutaramira abafana baje gushyigikira ibihugu byabo muri leta mu gikombe cy'isi 2026 kiri kubera muri Leta Zunze za Amerika na Canada ndetse na Mexique. Bamwe muri abo bahanzi na Aline Sano nawe akaba ari mu bari gutaramira abo ngabo. Hanyuma rero tukiri mu myidagaduro, reka tuhite twerekeza mu bitaramo byabaye ku munsi w'ejo. Reka tubanza duhere kuri MTN Iwacu Muzika Festival, aho rero ari igitaramo cyaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye. Gusa icyo nababwira cyo nuko ubwo bari mu gitaramo cya Iwacu Muzika Festival hariya mu karere ka Ngoma, abafana batangiye kugera kuri stade y'akarere ka Ngoma hariya mu masaha y'isa 4. Hanyuma rero umwe mu banyamakuru bakorana natwe witwa Gisa, we yari yarayeyo n'ubundi yatubwiye ko yagiye adukurikiranira bya hafi, aho rero yanatubwiye ko abafana baryohewe cyane dore ko batashye mu masaha bwije. Nyuma y'aho rero batashye bimyiza imoso. Ni ikihe kibazo cyabaye cyatumye abafana bataha bimyiza imoso? Uraza kuba wabimenya muri aya makuru. Ahubwo rero reka tuhite tugaruka kuri detail, ariko reka tubanze duhere kuri MTN Iwacu Muzika. Rero MTN Iwacu Muzika bere mu karere ka Ngoma, abaturage bageze kuri stade ku isaha y'isa 4 nkuko umugenzi wacu yabitubwiye. Hanyuma rero kugira ngo winjire byasabaga kubanza ugakaraba. Hanyuma hari kuri gate hari abashinzwe umutekano, polisi y'u Rwanda yagusakaga ariko umaze no gukaraba mu rwego rwo gukurikiza ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola. Hanyuma abafana bari bageze muri stade guhera ku isaha y'isa 4. Gusa rero igitaramo cyo cyatanye mu masaha y'isa 7 gutyo. Hanyuma ikindi wamenya nuko ubwo igitaramo cya Iwacu Muzika Festival cyabaga, bafashe umwanya bafashe umunota umwe bibuka uwo bita Jay Polly. Rero nyuma yo kumwibuka bafata n'indi minota bacuranga indirimbo za Jay Polly yaririmbye akiri mu isi y'abazima. Aho rero mu ndirimbo za Jay Polly bacuranze harimo rero indirimbo yitwa Defwa Day, hakazamo ku musenyi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uwo bita Marina rero ageze ku rubyiniro nawe yafashe umwanya yibuka Jay Polly ndetse anasubiramo n'indirimbo bagiye bakorana zigiye zitandukanye. Aho rero Jay Polly ari mu bitabiriye Iwacu Muzika Festival yabaye 2019 yongera kuyitabira 2020. Aho rero ibindi wamenya nuko ubwo bari kumwibuka bamusabiraga gukomeza kuruhukira mu mahoro. Rero uyu muhanzi Jay Polly murabizi ko ari wegukanye Primus Guma Guma Superstar 2014. Ariyo mu ndirimbo bacuranze nyuma
y'umunota bamwibuka, harimo iyo bita Defwade ndacyariho ku musenyi, hakazamo n'izindi nyinshi zagiye zikundwa n'abatari bake cyane. Hanyuma ikindi wamenya nuko rero uno Jay Polly yaje kwitabira kino gitaramo cya Iwacu Muzika Festival 2019 na 2020, aho rero ubu ngubu 2026 mu karere ka Ngoma bari barimo baramwibuka umunota wose. Rero Marina ageze ku rubyiniro nawe yamwibutse anaririmba indirimbo zigiye zitandukanye yagiye akorana n'uyu muhanzi, harimo iyo bita Too Much ndetse n'iyo bita Coming Home. Hanyuma rero ikindi wamenya ku gitaramo cya Iwacu Muzika Festival nuko ari igitaramo cyatangiye ku itariki 20 Kamena, ubwo ku itariki 20 Kamena ubwo ni ukwezi kwa gatandatu 2026 cyatangiriye i Huye. Murabizi ko twabibagejejeho ni muri weekend ishize, kizarangira ku itariki ya mbere Kanama 2026. Hanyuma amakuru yacu tugiye kuyasoreza ku gitaramo Mbaturamugabo nacyo cyabaye cya Summer Country Tour, gihuza The Ben na Bwiza na Bruce Melody na Gitoko. Rero abantu bari bitabiriye kino gitaramo cyabereye mu karere ka Bugesera batashye bimyiza imoso, nyuma yaho rero bagiye biteze ko baraza kubona umuhanzi Bwiza, ariko birangira batamubonye. Bwiza rero mu magambo yashyize ku rukuta rwe cyangwa se yashyize ku mbuga nkoranyambaga akoresha, yavuze ko impamvu atitabiriye kino gitaramo cya Summer Country Tour ari uko rero ubwo yageragezaga kujya kuri stade ya Bugesera yakoze impanuka, ariyo mpamvu rero abanyabugesera batamubonye. Rero ubwo rero abafana ubwo bari mu kibuga bategereje kubona Bwiza, uwo bita Lucky Nzeyimana, murabizi ko uyu ari umunyamakuru wa RBA, yahamagaye Bwiza amara iminota 20 nta Bwiza babona ku rubyiniro. Rero mu masaha y'isa 3:00 nibwo Bwiza yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye akoresha, avuga ko yakoze impanuka, ariyo mpamvu atigeze yitabira kiriya gitaramo cya Summer Country Tour. Hanyuma ikindi wamenya nuko uwo bita The Ben yaje mu modoka aherekejwe n'izindi modoka zigiye zitandukanye, aho rero nubwo yaririmbye ariko ntago yaririmbye atari muri mudo neza, aho rero tugikurikirana ngo tuze kumenya impamvu. Ikindi wamenya nuko n'ubundi indirimbo indirimbo The Ben yaririmbye inyinshi ni iza kera, aho rero yanasoreje kuri Thank You yakoranye n'umuhanzi bita Tom Close. Bruce Melody nawe yaje yambaye imyenda yipfutse nk'ininja, aho rero ari we waje asoza kino gitaramo cyari kiri kubera mu karere ka Bugesera. Reka mbe ngarukiye ahangaha, ibindi muzagenda mubimenya mu makuru turi kubategurira araza kubageraho mu masaha ari imbere. Hanyuma rero amakuru yacu nahangaha tuyasoreje, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe, ukande kunzogera, ukande like na share na comment, cyane cyane mukore subscribe turebe ko abasubscribe bakiyongera ibintu birushaho kugenda neza cyane. Hanyuma muri studio mwari muri kumwe na Fisada Silva, turaza guhura mu masaha ari imbere. Nshimira abantu bose baba bamfashije, ikipe ngari ya Fiso Big Entertainment abamfashije gukusanya ano makuru, abamfashije kuba twasetinga ibyuma, ndetse n'abagiye kumfasha kwa uploadinga byose. Abo bose rero ndabashimiye, namwe ndagushimiye kuba wemeye kudukurikiye kugeza kuri uyu munota. Hanyuma Imana ikomeze gutiza ubuzima n'amafaranga n'isango y'amakuru mu masaha ari imbere. Bye bye. Imana ikomeze igushyigikire mu byo ukora byose, igutiza ubuzima n'amafaranga. Amakuru Now TV, we are to give you update.